Îro waneya me li ser afrînera herî mezin di civakê de ye. Gelo hûn nas dikin bêkî ye. Em dibêjin jin afrînera herî mezin di hundirê civakê de. Çima? Ji ber di xwezaya xwe de bedew û derhêner e. Gelek gotinên me ê pêşiyan hene ku pesnê jinê didin. Dibêjin em dibêjin jin kaniya jiyanê ye, jin bedewiya jiyanê ye, jin bedewa jiyanê ye, jin xwedawenda jiyanê ye û gelek gotinên wisa tên gotin. Îro em ê bibînin bêçima ev gotinên xweş li ser jinê tên gotin. Ji xwe wekî gotê naskirin di civakên kevnar de jinê herdem pêşengtî kiriye. Pêşengtî di çi de kiriye? Di her tiştî de, di hemû awayên jiyanê de, di hemû aliyan de, em bêjin di aliyê çandiniyê de, di aliyê ziman de, ziman pêşxistiye, di aliyê zanebûnê de, di aliyê dermanan de, di giyayên jeherkirî û yên nejeherkirî ji hev du derxistiye, bijîşka yekemîn jin bû û gelek tiştên din yên ku jinê li pêş xistin. Ev jî çima? Çima jinê her pêşengtî ji civakê re dikir? Ji ber di civaka xwezayî de civak li derdora jinê kom bû. Zarok li dora jinê kom bû. Ji xwe dibêjin bingeha civakê zarok in. Roja civakê herdem zarok e. Zarokê li dora wê jinê jî kom dibûn, jinê wan fêrî ziman dikir, wan fêrî navê amûr û alava dikir, wan fêrî çandiniyê dikir, wan fêrî xwedîkirina lawira dikir û gelek tiştên din ji ber vê yekê em bêjin jinê pêşengtî di hundirê civakê dikir. Di vê serdema di qonaxa civaka xwezayî de, di vê pêvajoyê de jinê pêşengtî kir. Heta kengî, heta ku nêçîrvanî derket, zilamê fêlebaz derket, zilamê fêlebaz jî çawa fêrî fêlebaziyê bû dema ku nêçîrvanî dikir, ji bo lawiran fêlebazî dikir, ji bo ku wan nêçîr bikir. Di vê awayî fêrî fêlebaziyê bû û her tiştên jinê bi demê re ji dest wê derxist û kêr yê xwe. Zilamê desthilatdar derket û bi vî awayî em bêjin civaka xwezayî hat rahiştin û li şûna wê civaka bavigsalarî ya zilamê fêlebaz yê şaman hat holê. Ji xwe em dibêjin gotinek din heye em tim dibêjin, em çend têgîn hene bi hev girêdayîne em bêjin jiyan, jîn. Ev têgîn çima bi hev du girêdayîn? Jin em dibêjin jîn heman wateyê didin ji ber jin jiyanê diafirîne. Zarok hatîne jiyanê diafirîne, jiyanê xweş dike. Jiyan, jin, jîn hemû her sî têgeh jî bi hevdû ve girêdayîn. Em dibêjin ji civaka jin tê de neazad be, ew civak koley te azadî di hundirê wê civakê tune. Çima? Ji ber dema ku fikrê jinê, hişmendiya jinê azad be, wê demê dikare zaroka li ser wê hişmendiya azad jî xwedî bike û ava bike. Em dibêjin jina azad, civaka azad kole bike. Ji xwe azadî li vir de wateya pir giringê, pir giran dide. Em ne ku her tiştê ku dilê me bixwaze em bikin azadî, azadî, azadiya fikre, azadiya di hundirê mejiyê me de yê. Em vê wateyê dibêjin azadî, azadiya jinê. Temam? Em ê bên waneya xwe bixwînin, em ê binerin bê çi tiştên çi xalên kêm hene ji bo em wan jî şîrove bikin. Waneya me jin û jiyan. Di Kurdî de peyvên jin, jîn, jiyan heman wateyê didin. Jîn sedem û berdewamkirina civakê ye. Ev jî dide diyarkirin ku jinê bingeha civakbûnê daye avakirin û afirandin. Civakbûn li derdora jinê pêş ketiye. Dema ku mirov li dîrok û qonaxên civakan dinêre,
di qonağın destpêkê yên avakirina civakbûnê de jinan risteke sereke lîstiye û di nava civakan de erkên herî bilind heta navlêkirina xwedawendiyê standiye. Weke star înana, ev jî navê xwedawendên jinin. Bi vê boneyê demeke herî dirêj bi xwezayî rêbaza çanda dayîktiyê berdewam kiriye. Jin yekem afrînera çandinî û kedîkirina lawiran e. Di heman demê de vedîtinên yekem ên giştî amûrên çandinî û jiyanî afirandine. Pêşengî ji şoreşa zimên re kiriye. Vê civaka xwezayî ya ku bingehê wê li ser azadî, wekhevî, biratî û demokrasiya rasterast hatiye sazûmankirin, di demeke pir dirêj de berdewam kiriye û heta roja me jî berdewam e. Di vir di jinê civak ça li ser çi bingeha ava kir, civak em dibêjin wekhevî xist nav hemû her zayên dadê, wekhevî di nav jin û mêr de nav zarokê xwe de wekhevî jiyan dikirin. Her digotin di wê demê de yek ji bo hemiyan û hemî jî ji bo yekî. Heta ku xwe beşek ji xwezayê jî dît jinê. Tade ne li dara dikir, ne li şînkayê dikir, ne çi tiştê xwezayî hebû, tade zerer nedigiyand wê tiştê xwezayî. Li hemberî vê jiyana civakî ya xwezayî, yekîtiya zilamê pîr, şaman û leşkerên bihêz li ser bingehê fêlebaziyê û çanda nîçîrvaniyê xwe ferz kir. Li şûna civaka xwezayî, civaka li ser bingehê desthiladariyê dest pê kir. Me got li şûna civaka xwezayî, civaka desthiladar hat danîn. Di encama têkoşîneke demdirêj de sazûmeniya babetsalarî, desthiladariya zilêm tê avakirin, êdî bi qonağên cûr be cûr re sitemkariya zilam bi desthiladariyê ve sînordar nema. Her tiştên jinê ji dest derxistin, jin û civak kirin kole, jin bi giştî ji qadên jiyana civakî hatin derxistin vî awayî. Vê newekheviya bêanpa ya di nava zayendan de heta çerxa 21 berdewam kir, piştî derketina jinên têkoşer azadiyê, jinên têkoşerên azadiyê yên ku bi bîrdozî û felsefeya jinê ya fîlosofê çerxa 20 û 21 êdî li cîhanê bi giştî jî li rojhilata navîn bi taybetî rewşa jinan ber bi reseniya xwe ya xwezayî ve hat guhertin. Azadiya jinê azadiya civakê ye, jina azad civaka azad de afirîne, lê azadiya ku qala wê tê kirin encex wê bi têkoşîna lehengên wê weke zîlan, şîlan, viyan, jîn, berîvan û here wekî din pê bi dest xistin. Kengî jin dest bi hin azadî dest xist, xwan dibêjin di sed sala 20 û 21 de me got jinên têkoşer derketin. Di wê demê de hinek raman hatin guhertin, fikrê jinê jî hat guhertin pêrê, hinek şoreş rabûn. Ji xwe di serdema em bêjin navîn de çi hebû jin gelekî tade dixwar, heta got bi çi dihat tewanbarkirin bi cadûbaziyê. û bi vê gunehê han dihat kuştin. Digotin jinên zana hebûn pir bihêz û zana di hundirê civakê de bûn. Civakê bi navê olê êrîşî van jinan dikir û ew dikuştin, digotin evana cadûbaz in. Cadûbazan dibêjin pîrabok yan jî dibêjin sehar. Vê evanan sehar e. Gelek jin wilo hatin kuştin, heta digiha asta got hin cihên di laşê mirov de hin xwî ji wan nayên. Biriya kesin zana derzî di hundirê laşê wan jina diratkirin, xwî ji wê nedihat. Digotin ji xelkê re digotin, ji civakê re digotin bala xwe bidînê xwî ji laşê wan nayên, bi vî awayî jin dikuştin. Yan jî ew dixistin avê, noqê avê dikirin, digotin jina got bi ser keve,
او جريجي ددان جبو بسر نكذا تكون جنا جو بسر ويا ابي كذا او جن نجا دوباز واغو بدك بنا بيدش خواتي يلعبوك ويتك بنا بيد بفي اواي ج تشل حياه 6000 جن لاوروبا هاتن كشتن وانا اخو ما خوند وما باش شيرو بجيكر امين بين واتين بيفا شو واتين تش بيف الجمع هنا بيفين زحمت واتين واندانه دايك چیه دايك دما سازومنيا دايكيه دما سازومنيا دايكي چرخ بيجن 100 سال بابك سالاري سردما دسلاداريا زلام بيجن بابك سالاري سردما دسلاداريا زلام بيردوزي رامان يانجي فكر ايديولوجيه جيرتي گوتن فيلسوف كسي گو بفلسفه ر مجول دبن فلان كس فيلسوف كسي گو فلسفه ر مجول دبن رسن بيجن تشتكي رسن تشتكي اورجينال يانجي اصيل بيجن اصيل يانجي اورجينال افرينر چيكر افاكر داهينان افرينر كسي افرينر تشتا چيد كد خلقينه يانجي داهينان قوناخ دمن ديروكي يانجي مرحله بيواجو افجيرتين قوتن قوناخ دمن ديروكي مرحله ام بين خوندكارن هيجا ام رامانك بنجهي جبو في وانيا خو منوسين شخو وانيا ماتيري تجي قلك رامان دهندري بجارة مدهنه ام خوازن رامانك هل بجيرن وبكن رامانا بنجهي من رامانك هل بجارت دايك ماغوت وانا رامانا بنجهينا بيجن آزاديا جواكي بي آزاديا جنينا بشخو ماغوت جن نا آزاد به جواك جن آزاد دما كوجن دهندري جواكا خود كوله به ويدمي جواك همي كولي بهمو كسين خو زلام زارو هر كسي قدمين كوله لدما كو هشمنديا جني آزاد به ويدمي كار جواكي لسر بنگها آزادي آوا بك وزارو كا لسر آزادي خودي بك اما بين برس و برسوي خو چند پرسين مهنه می برسوي وان بدن كان بنرم پرسي مچنه برسا يكيش مرد بيجه واتيا دايكي چيه شخو ام بين واتيا پيوا واته دانه دو واتيا پيوان جي واتيا دايكي دانه دانينه دما سازومنيا دايكي برسوا يكمين مچ دايه دايك چيه دما سازومنيا دايكي ام بيجن برسامه ياد واچد بيجن دبي چما دبيجن جنا آزاد جواكا آزاد آفرينه چما ام دبيجن شخو جنجا راجي اف گوتن شيرو وكر جبر چما جبر جنا آزاد زارو كان لسر هشمنديا آزاد خودي دكن شخو زاروك مگو پیشروچا جواکینه زاروك دردورا جنه کوم دبن زاروك بنگها جواکینه دايك جي وان زاروكا لسر هشمنديا آزاد آوادكه جبر بيكي جنا آزاد جواكا آزاد آوادكه برسامه سياسيا چد بيجه آفرينه يكم آچاندني كيه شخوا وك هات ديار كرن تندري شيروبيا وانيه ده مگود آفرينه را يكمين ويا مزن كيه مگود جنه ناوي وانيه مجي جنبو آفرينه را يكم آچاندنی کیه مگود جنه تمام ما پرس و برسوی خوشی دان امی بین ریزمانا وانه خو امی وانه خو یا ریزمان بردوام بکن شخو وانه موانه سر جن و جیانی بر جن و جیان بوانه ما انا می ریزمانا وی بردوام بکن ریزمانا مجی چی همانین هبو که نشخوا بهيمانك بري بربو هيمانك وما بر شخوا او بيفين قوت ك بويرك يانجي كارك يانجي روشك اجمال ديالك ما قلت ليكر هيمانك جي هيمان هبوكيه هيمان دن كرديه هبوكا ما كردي جبرجش كرده بيكتي بشرد برسر داويد ليكرتي ما ليكر بر امينها كرده ببن كرده چي او جكسي او يقوبكار رادبه جوي كسيره چتي قوتن كرده كسي قوبكار رادبه امي
هن میناکان بدن جبو خوشک بیناسای آویجی زلال ببن هن میناکن هندری وانه آمدن جنه بنگها جواکبونی آوا کریه که بنگها جواکبونی آوا کریه کسی گوبکار را بویه جواک آوا کری کیه جنه بنگها جواکبونی آوا کریه که بنگها جواکبونی آوا کریه جنه بنگها جواکبونی آوا کریه کسی گوبکار را بویه کیه جن دورد میناکا میدن دیسا که جنان رستکه سرکه لیستیه هندره جواکی ده جنان شخوا رولک پرمزن لیستیه دوی میناکا مده امی بین جنان رستکه سرکه لیستیه که او رولا سرکه هندره جواکی لیستیه او رستا سرکه هندره جواکی لیستیه جنان رستکه سرکه جواکی ده لیستیه کسی گوبکارا بویه کیه جنن دورده هر سال نوروزی ده مها آداری ده ام نوروزا خواه پیروز دکن ملت کرد دورده گله کرد نوروزی پیروز دکن کی نوروزی پیروز دکه دورده کی نوروزی پیروز دکه گله کرد هر سال نوروزی پیروز دکه ایدی ام بیجن کی الویده که ده کارا بویه دورده گله کرد نوروزی پیروز دکه کسی گو کار رابویه کینه کسی گو بوی کاری هان رابونه گله کردن دورده مینا کردن خوندکاران ده بخچه دبستانی ده دار چاندن خوندکاران ده بخچه دبستانا خود دار چاندن دورده کسی گو بوی چاندنی دارا رابویه کیه خوندکار دورده خوندکار کردنه کسی گو چاندنیا دارا برابونه خوندکار لور کرده شخوا کرده د زمان کردی ده دسپیکا هواکی دته دسپیکا هواکی کرده ما گود دورده خوندکاران د باغچه دبستانی ده دار چاند دورد که دار چاند خوندکار دورده کردن امی بین شخوا هیویدارم باش میناک مزلال کردن شخوا ماموسته راهشت پینوسی میناک کردن ماموسته راهشت پینوسی دورده کسی گوبکار رابو و راهشت پینوسی کی بو ماموسته دورده کردی تمام امی بین هیمانا دن مده هیمان برن چند هیمان بون دو اموان دیسا که بین سر زمان یک جه لیکر بو مگو لیکر او پیوا کو بویرکی یا کارکی یا روشکش مر دیار دکه او هیمانش هیمانی هبو که بو هیمانی دن چه بو کرده بو کسی کو بکار راده به مگود او کرده هیمانا سیال جمع چیه برسر شخوا برسر جنابه تی خویا کرن کسی ام دبیجن برسر لسر کار لسر ملیوی تیک کرنج بروید بیجن برسر دور کار لسر ملی وی هیمانا هان تی کرن جهیمانا کو کار لسر تی کرن چه تی گوتن برسر امی هن میناکان بدن هنرمند ما یه نمر محمد شیخو سترانان ام بیجن سترانان دبیجه محمد شیخو سترانان دبیجه لور محمد شیخو چیه مگود کسی گو کاره که هندره هوا که درابوی چیه کردهی نه امی بین کی جان برسره سترانان دبیجه مگود لیکرجی او کار یان بویر یان روشک هندره هوا که دیار کرن دورده دبیجه او لیکر برسری ملکوما برسری ماما سترانان تمام کار لسر ملی وی تیکرن محمد شیخو سترانان دبیجه برسر جمع سترانان مینا کامه یادن دبی کردان آگر گشکر کردان آگر گشکر دورده کرده یمه کی جانه کردان دسپیکا هوا که مگود کرده تی کردان دورده کرده
geş kir jî, ji xwe geşbûn jî lêkerê me ye, ji ber karek ji merda diya kirin, em ê bên bireser kîjan ma? Agir. Agir bireserê di hundirê hevokê de. Kurdan agir geşkir. Ji ber kar li ser milê wî hat kirin. Ji vir mînaka meydin, jinê jiyan afiran. Jinê jiyan afiran. Di vir de jinê rola jinê di hundirê hevokê de çi ye? Çi hêmanin? Kirde ye. Me got destpêka hevokê tê kirde ye. Di vir de afiran. Afirandin jî lêkerê di hundirê hevokê de ye. Karê goşin pêra bûye afirandin e. Di vir de jinê jiyan afiran. Jiyan tenê maceme çi hêman tê gotin? Di vir de bireserê kar li ser milê wî hat kirin. Jiyan afiran. Di vir de hevoka me kirde, bireser, lêker. Kirde, bireser, lêker. Ez were binivîsînin? Kirde, bireser, lêker. Hevoka Kurdî çi pêk tê? Kirde, bireser, lêker. Ji xwe hêmanê wê bingehîn hene, em wan anaka bi demêr hûnê wan jî bibin, ew bê kirde û bê bertenîne. Di vir de kirde û bireser û lêker hêmanên hevoka me ne. Ji xwe me lêker bir, me got ew me dwaneya çûdê lêker bir bû. Ew peyva got karekî yan bûyerekê yan jî rewşekê ji mer diyar dike, evaya me got lêker. Kirde çi bû? Kirde jî ew kesê got bi kar radibin hundirê hevokê de. Bireser çi bû? Ew hêmana got kar li ser milê wê tê kirin. Evaya em jê dibêjin bireser. Hêvîdarım baş hatibû fêmkirin. Spas ji bo we.